Upakulingi, maka dia guru tak Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama besar. Ia ko ibaca maulid ibaca ibarat sanji ibaca salawat palenna ki we rinung. Ia ko lattu ni ibarat sanji, lattu ni salawat ia rumatu we rinung ko lisuki lo balata tapi nungannya anak tak. Ia rumatu na mancai sabak anak-anak tak mancaji anak maturu. Apa mega anak isuri lawat talorijang. Lau sir lo timorang lau tangi macong kilam keng ke surangi magi tidak soleh dan soleha. Salah satu kemiki anak tak mancaji anak maturu palenna kewerinung napa matuk kolisuki ina ruta pinung yang anak tak mancaji sabak anak tak matuk mancaji manang anak soleh dan soleha. Pangka anak sakara itu matonna isiru lo talkingi agan podangir to matonna sakara maka de layo lo niko monri pa iya.